Bona sanibona, ngithembe niyaphila. Yimina umhlaziyi wamaphupho. Namhlanje ngiza ngephupho ewukuthi liveze isichitho okanye iy'mpawu zesichitho. Number one, ukuphupha amakaka. Ukuphupha amakaka-ke esikhathini esiningi-ke kube ukuthi udavuza ngaphakathi kuwona okanye uphoselwa kuwona okanye usethoyilethi ubone nje amakaka, lokho kuveza isichitho. Kuyaye-ke kube u-number two owukuthi uveze ukuphupha umuntu enqunu. Ukuphupha umuntu enqunu-ke kuyahluka, kuyaye kube ukuthi isichitho owukuthi ufakwa sona, kuyaye kube isichitho sowukuthi lowo muntu loyo uyenza izinto, udunusela izinto zakho, owukuthi into zakho zifulathelwe noma zibe sebumnyameni. Lowo muntu-ke siyaye sithi ukufakela isichitho umbone encunu, eyenza nje into engahlamusi nje igazi ebhusheni. Amanye-ke siphuphe umuntu oyenza ucansi. Umuntu oyenza ucansi naye kuyaye kube isichitho sowukuthi ulaliswa nesilwane sowukuthi sivimba into zakho ukuthi ungazifinyeli, okanye nje kube nento yokuthi ichitha konke okuhle okusempilweni yakho. Leso silwane-ke siyaye sithi uyalahliswa makuhamba isikhathi ukuthi singasaphinde silale nawe okanye singasaphinde sivale izinto zakho. Kube-ke ukuphupha ulala nobulili obufana nobakho, lapho ulaliswa nesilwane nakhona owukuthi sikufakele ingcindezi yokuthi uma ufika ey'ndaweni uzondwe abantu, okanye uma u-approach-a amantombazane okanye abantu besifazane bangakuthandi, bafile as if ulala nabafana okanye ujola nabafana, lapho usuke ulaliswa nesilwane sowukuthi sikufakele ingcindezi. Uphuphe-ke udliswa. Ukudliswa-ke isichitho owukuthi siyenza impilo yakho ibe ne-slow progress. Slow progress kanjani? Leyo nto leyo ikufakela ingcindezi. Uma uyu-aplaya, uyahamba uyo-aplaya kahle kodwa uthi ungabizwa for interview ngeke uye. U-aplaye ungabizwa, u-aplaye ubizwe uye kwi-interview, ufike kwi-interview uhluleke, kungabi bikho nje into yokuthi iyakuphakamela amagama aphele emlomeni, uzibuze nawe ukuthi hawu kwenzenjani manje. Okanye uye kwi-interview u-excel-e kwi-interview kodwa ungafonelwa ukuthi uzocala emsebenzini, abanye abantu bafonelwe. Lapho-ke usuke ubonisa ukuthi le nto oyidlile iyona eba i-slow poison ngaphakathi emzimbeni yakho, ukuthi i-slower down everything empilweni yakho, ukuthi yonke into oyihlelayo ingabi impumelela, yonke into oyihlelayo ingabi inqubekela phambili. Kube-ke uphupha umenyezwa usabela. Uphupha umenyezwa usabele usuke ubizwa ngaphakathi kokuhamba, usuke umenyezwa owukuthi babiza igama lakho ey'ntweni zobumnyama. Yingakho sithi kuyaye kube ukuthi uyathetshulwa spiritually. Lapho-ke siyaye sithi nakhona isichitho ofakelwa sona sokuthi kusetshenziswe isithunzi sakho. Uphuphe-ke umuntu wakho elala nomunye umuntu, nalapho uyaye ubonise ukuthi loyo muntu wakho ulala nesilwane owukuthi siyaniqatha nobabili ukuthi kuchitheke le nto eninayo noma ubudlelwane lobo eninabo. Uphuphe-ke uhanjwa izinto ebusweni uzwe ngathi ubulembu, okanye nanoma uhleli uzwe ngathi uhanjwa ubulembu noma yilwane ebusweni. Lapho uyaye uvezelwe-ke ukuthi unesichitho ukuthi kumele uyochithiswa sona. Kuyaye-ke kusetshenziswe into ey'fana nabo-qhitibhunga ukuze kuchithwe leso sichitho ohamba naso. Last but not least, ukuzwa-ke